gelek gotûbêj li ser dosyeya Roboskiye hatine kirin, heta roja me jî ew gotûbêj berdewam in, gelek alî têne tometbar kirin ku xemsariyeke zêde di wê dosyayê de hate kirin ku doz ji aliyê dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê ve nehate qebûl kirin. Xemsariya HDP çi bû di wê dosyayê de? Xemsariya temamê wan parêzerên ku di wê dozê de cî digirtin çi bû? Çima heta roja îro tu encamek ji wê dosyayê derneketiye zê ji birêz Hesîb Kaplan bipirsim ku bixwe hem parêzer mafnas hem jî parlamenterê berê yê HDP yê Şirnexê niha ji Almanya li gel min e dembaş birêz Kaplan. Rastı Belê. Ez ê hema yekser bi vê pirsê dest pê bikim birêz Kaplan. HDP bi wê yekê tê tometbar kirin ku doza Roboskiyê giriye qurbana pêvajoya aştî û çareseriyê. Rastiya vê meselê heye gelo? No. Şkîwilonîne wî demê berê neh sala ez li Ankara bûm parlamenterê Partiya Aştî û Demokrasî bûm BDP vekîla Grûvê bûm. Di parlamenterê me jî di hepsê de bûn yani li bijartinên qizînc kirbûn lê di hepsê de bûn Faysal û Selma her du jî. Di duê şevê xeber ji min re hat. Ji ber wê yekê serokê partiya me wextê xeber da min li Ankara bûm li cih de sibê tayara sibê zû cih girt. Bi televizyon vekirin min meyzan ti dere kes behsa vê komkojiyê nake derekê derbas nabe ser wê yekê bi cih de ser sosyal medyaya Twitterê me xeber da giş dinyayê komkojik çêbû li Roboski û tayarê F-16 û heron êrişkirine saetin û nîvê şevê heta deh û nîvê şevê saetekê êrişkirine su çar însanê me nava da 19 jî zarok bûn qetilkirine zanîbûn li wê de askeriye hebû daîm zanîbûn her du yek eşîrin hevdû nas kirin carna zaroka diçû ji bo mektebê defterê xwe qalemê xwe çar parçeyê şetanîn pêncî wereq sed wereqî difirotin voriya xwe dikirin. Lê wê şevê ez li serok wezîr geram el Vezîrê Edaletê geram Wezîrê Hindirû. Sekreterê wa derketin got di îstirahatê de ne min got tişkî gelekî muhîm e ev ji min re xeberê bidin li min ez zîvirin yek ji wan e li min ez zîvirê sibê wextê tayarê de ez çûm waliyê Şirnex jî li Ankara bû ew jî tayarê de cim min rûniştibû min jê re got te çawa fêm kiriye durum aynı weke çêbûyî ji min re got yani durum fêm kir bû çawa çêbûwa û tayara heron istihbarat da ne şaşitî bûye nizaçî ew meselek diye lê min tiştek ez parêzer bûm ez va mesele zanim ji ber otopsî û ewraqê dadgehê got zû temam bibin û cenaze zû bicih bibin bi gota walî ez ê parêzerê Şirnex barwa Şirnex hemû jika zê bakma wana hûn jî alîkar bin li Qleban navçeya me li wê de me wana pêkbînin qebûl kir ji xeber da parêzerê me Şirnex hemû hatin hemû cemê re xebat kirin li wê de qeydê xwe girtin lê ber ez herim Silhedîn Demirtaş û Ayla Arqat parlamenterê me li Amedê bûn xeber da wan pêşiya me derbasî wir bûn ez va mesela zanim ji ber wê yekê otopsî bê girtin û delîl bên navçe kirin lê wê şevê ne devlet ne ambulansê devletê ne doktor ne nexweşxanê wana yek jî net berhudûd bersınır yek jî xuya nekir tenê şaredariyê me bazı ambulansa bûn ji ware gotin hemû anîn millet pê hesabı hezara insan û tevlû erebê xwe dan riya
رژی گرتن اوریه هنجی به پانزارا و تاقا گرتن ملت چوناوا قداخل کرن. بله برز کپلان از بچکی بیالی دوارم. از ما به نقطه. بله. مهمه. بله. لوید همو دلیل هاتم کم کرد. دادگاه دیاربکر یا آمد افد مشان. افد مشاندنا هنه ده جغاینا وینا مجلس حق مروف و komisyona teşkil kir ev komisyon şandı bu vede. Ev komisyon navada azay AKP zede bunu. HDP yek bu. Bu CHP, MHP yek bu. CHP yek bu. Rapor gireda ve rapor eda AKP go ev kazakta hatakta. Ciber ve ki ev kaza o hataya hane ve tahkikata ve çenevde. Serveye ki dadgaha amede dosya şanda dadgaha askeri genelkurmay. Genelkurmay vakti ev rapora meclise daha da nakaş kırın gele ki meda serva, serveziri va ser parlamenteri vana maguhun hakkiyetkin be adaletiyetkin ev suçar insanat diye kuştun kaza gibi trafik eda gibi muho doza kedveki muho ki evkir be muho jet pirse hesap tu pirse adalet et khwazın ev وقت ولو قرارdan meclis edeci gotun nehvci tahkikatı ya. Bale. Ciberveye ki dosya genelkurmay takipsizlik bejnede yani takip girtin. Girtin dosya bale. Parazara müracaatı dadgaha bilindtir. Yani Anayasa Mahkemesi bejin. Ledi dema xoda nekirine Brez Kaplan yani. Na. Meze dama xoda kirine çünkü evsu çar kes tabi malbatı vana gelek kes müracaatı ve dadgahı kirbun ve dadgahı da baroyen Kürdistan'a Bakur çağırdı vilayete hamu burada vazifastandın jgayna ve na komisyona HDP jihab. Le dadgaha mafi mrovanya Avrupa doz radkir dibêje ji ber ku di dema xwe de hinek belge ناتنه پیشکشکرین با دادگاه دستوری یا ترکیه خمساری دور ده هاتیه کرن ایجار او خمساری برپرسه سرکیه و خمساریه کیه وقت هاتن Ankara dadgaha bilind bu müracaata xwe bikin ew parezar û serokê baroya hemû hatibûn mi çû ji serokê dadgaha bilind Haşim Kılıç Miran Davustan'ın pevra şun. Pevra müracaata kirin zamanı xwedecî kirin. Lê dadgaha bilind ali usulî nihaqî kir. Go awraqek don netne. Her doz münaqaşa wana ser şahsekî dimeşe. Yani hemû dosya, hemû pevra negire dayîne. Lê Anayasa Mahkemesi vek meclise rapora meclise ve genelkurmay dadgaha genelkurmayı ev mesela hani divin kapatkin çünkü ev suçe hani suçen hakkın mrovayı suçe harbene ev suçe hani ye khoyevana karardayın icra kirin hangi lahe mahkeme lahe beynel milal mahkeme dadgaha ve mahkeme bu bana جبر وکی طایب اردوغان گو قپت کن وازانی bu çavaçı bu çünkü ve şeve vakti karar dayın kurula Türkiye Milli Güvenlik Kurulu bejnede civine de bu Malatya hangi cihe merkeze koordinata tayara Malatya yani xemsari hund bejin ne aparezerane Brez Kaplan a mahkeme desturiya Türkiye'ye ya desturiya Türkiye bu ya hükümete AKP bu ya dadgaha askeri bu çünkü vakti itiraz kirin itirazı varet kirin naha jber çez ved bejimuluva hekka hakkın mrova hat
پرچقاندن سو چار کس کنکوژیک چه بو دوه محکمه جی دقت که حق مروفا بمشینه هکا محکمه دوه تشکی قپات که تشکی بگره یا انقره جولو کر جبر گو حکومت AKP و عسكري نمسؤول به بله هون وان مثلا چهتر زانش بر که هون بخواه گلک جاران دادگاه مافی مروانیین اروپای ده وجی گرتیه است خواسم بیجی بپرسم هفدیتنا اردوغان بریز کپلان لباله فرگاه شرف الدین الچی لگل مالباتین روبوسکیه دبیجن جالیه دمیرتاش و هاته ریک خستن دوی هفدیتنه ده چه هاته گوتن تو بازار هاته کرن کو اون به هفره وی دوزه بیدنگ بکن وقت هات نشرنخ دمیرتاش سلاطین دمیرتاش تلفون دامن گو سرک وزیر اردوغان دوی مالبات ها را هفدیتنه کبکه مگو مالبات قبول ناکن خود بیشن یه امر داین اون یه گو نابن عدالت بیجه اون یه گو تحقیقات دگرن اون جبر ویا که ام ناین işte Demirtaş dise telefon damın bu ama seçer malbat blanı temsilen bla ben lüvede Erdoğan serok vezir rah bak Ramazan ji bu hayva Ramazan ji bu roji bu hatın ecil cumabum hangi dozdah vezir belki parlamenter AKP jilvede bun bale hamuç karayek biyek hevdi tinker من فهم کر اراسی جوره بجم چکو از وایشه زانم چل ساله من موقعاتی که پارزاری کریه من فهم کر گو اردوغان به استخبارات هرونه خاپاندنا او خاپاندن سر را eriş کرنا F-16 هاجی bomba کرنا bomba gelek قوت eriş کرنا دی جارا bomba کرنا جارا که غرباک نوید کجن غربا دی خود که بر شکفت آده شکفت کور بله واش کفتاجی تنوخ var. Le Erdoğan ve zaneki gohekel ve de tahkikat ve dadgahim meşe ev mesul bun. Vakti ev mesul bun ve hakivada doz ve be. İşber ve ki daxwaz jwa hata kirin hun mesele mezin nekin? No em mgelek şerkir. Az parlamenteri şırnak bun. Ev malbat, ev zarok محمو آنینا مجلسه parlamento بله الواد وقت از غروب بدأ تشتغلم او مالبات هات نوده لغروب جي لمجلس جي بوزير وارج مشهر كرن شكو ده مجلسات Ankara'da çıka fermanı خواد Kurdi. بله. Fermanı havardi selma fermanı jor tegregra hema tayaran u feraqona her der khistiye nava agru u mujudumana lejerte qira zarokan havara dayukan baba. بله strana parlament bale ya parlamentoya da ma afxon ev malbat parti direci hevditin kirin muhalefet parti mezanını CHP ve Ligök بله rapora xun haji şişkerekir evcid beji be emri Genelkurmayı ve Malatya Hava Kuvvetleri Komutanlığı yani karargah Malatya Emirdağ'a erişkirine kuşlu çebuya. Dıvırda pişti pazdıhe Temmuz'e 2016 FETÖ Cemaat FETÖ vakti hemberi hükümet Erdoğan'da sere xorakir hişkere bu eve gol roboski erişkirin navada pilotun ji firat buna navada ego tahqiqat girtin savcının hatına girtin ji vazifiyatına vetin cizaxwarna de teliya vajid burada derket na ev delilenu parazaremet Chopin'in müracaat kirna le vakti ev doz ve çu Strasbourg'e dadgah hakkın mürabın insan lüvede vajigo dve hunduru tahkikatı xılas kin nuka verin yani dadgaha bilin ne esası kararda usul kararda
بله بله و ستراسبورگ کشی سر و اصوله مشی نها پارازر و دوزاهند مشینن بردوام آمد dosya şandiye qalaban. بله بله gelek qalaban. Naha qalaban dozet seknene nameşene ev iktidar kengezne bir de hingi meşandın. Dıvır da rastı keması ne guçen abın. Ama em tişki zanın Strasbourg'e bereci deme Tahir Elçi Seroke Barua Ahmet'i Brahim'ine delal. Bale. Yani vici beri dicara erişi halu çebubun doz ve kirbun hengi nedgotun hukuka khoya hemduru khalaskın. Rast karibun müracaat etkin. Yani Strasbourg'e karibu ve dozahane bimeşene. Bale bres. Nehtiye gittin. Ev dozahane. Berdevam. Stoy gele Kürt'e stoy Mahmuşka'da devem ve dozahane bence ev vicdansız iş hale rabe ve adalet beci. Gelek spas bres Hasip Kaplan parêzer û parlamenterê berê HDP ji Şirnexê nihaj Almanyayê mêvanê me bû zor spas.